bersyukur nak keslem jong unausan hima. Hadin kumbakato kat Nepal bakah Nyotrep National Youth Front hapok kajingelam jong presiden ke HNYF East Khasi Hills ubak Steve Raymond Karim kalalait man hiar syaka jingking ting ahar ban bathi daladi yaki kali Torres ban nemsya satya yaki makin lech syaki jaka jungok kai ki badan syaki tain bat kalenti ban lech sesora bat kum tater-ter nakaliang katanat pulit hapok kajingelam jong ba Anthony B. Kongsit kalawan poi ketika jaka ban pelat no yaki kali Assam kibasya Kanglat hagaseng HNYF. Nakaliang niu hek pulit marmar ulaong yaka seng baka day ban pelat no mardor yaki teki kali de kabaong baka seng kadai ban let yakren bat kibor bahalor ban sushim yakabor hakikti la jong. Kat bana kaliang kinong elam jong ka seng kila pen pai kitin kala yo tau hek pulit de kabaong. Piru pidai ukasi Hadin kat tokat ipor ka jinya pen ka pamarkel yang nakaliang tayo he pulit ula kerpat ya ka seng bakadai ban lek mi shwa syaki bor bahalor ban ya kren halor kani kenang bakani kanam kata satya yaki weipat ki para khasi ki balait syabar ka jela kam hadin nakaliang ka sengru hadin ka jinya kren snoto jingmot bat katanat pulit kala pelat no yaki teki kali Torres baro bat ong bana kaliang ka seng kanam syong klikti satya henry kan ya bet syakmat ban ai de jing tho ban dawa pentrai kam no ya ke MRSSA bat ban bu ya ke entry bat exit point lada ka sarkar kadang yai le menti bat mle AA halor kani ka jing bat jong ka seng ya ke kali Assam ka de namar ka jing le menti jong ka sarkar jela ban pentrai kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA. Kalau nanti kini kamlong dapat lek keren dalayo orang belum hata kedur ni saya lihat ni kamlong rek kuntan mo namar mentah pi duk mentah government ke sunu song examen kir khasi am ngadi khasi ngarang asal dua kita ngarang perkat ki jungi rupa her seti katakin ha nang ni kide banyo gibuan nang kide banyo pun tembiang permit ke lek keren ya kita ini keren hang ni surat kam dan jingmut bin bat hang ni kam dan jingmut kum ni benang kam ni keren ongtang pi yung government liya keren hang ni government ni liya keren si pan appointment liya keren katakan bin bat no hang ni bin bat liya keren bin bat hang ni bin liyu government kolom tate lada fi kam yu bi ngim yu ire kata ngai ibu pikir keren pisiawan ni hang ni kamlong re bekam su state kamlong re dulu gari pun Osa. Kamlong ni ba? Kani kamlong ni li keren pun baik ada pesa you kan. Kalau apa ikut order sawan. Ngering nyimle ka kamera balap bisa di sawan tak kapor ke. Mendak ni kamlong re. Embeli kamlong. Kani kamlong ni ko pilih mo biru kamlong. Ngerti kena? Apa fish mojo? Apa fish mojo kamlong dia beli pilih apa? Yang pi. Yes. Hey, aku tu ada belum sampai ke ni. Ai press ni sebenarnya ada saya ni aku nak buka. Kenapa ni kamlong kan? Mo. Kamlong dah pak. Ini yang kamlong deh. Mula dah pak. Mula. Kenapa mula? Mula. Ini kedua di komen bebedi berpetrisam mula. Kenapa itu nama government? Oh, dia kenapa government? Jangan pun ini mana? Pelatnya mentah. Jangan pelat. Jangan pelat. Nomor mula ada pak ni tu ni. Mula ada benda tu ni. Government Papua. Hakan mana bayar thorti ni? Mana bayar thorti? Government bukan lek kan jadi mentah. Bukan lek tu. Mana mau bukan lek? Pilih ekran. Jumpa ekran. Pilih ekran. Siap juga government ke sahab bihar. Mana kilai? Isi soal ada ekran. Pilih.
isu kamlong kam harus mentah. Pipi lalik pi. Em ngimpi sungi Pipi lalik ya keren. Tempat lek yang. Tempat lek keren pun pensuan persangnya yang ni. Em ba melada kum ni. Kini kalau legal ya, pai dekat pilih ni kambahar. Kalau bisa pergi ke government. Em ba ada pisau. Lagi melihat kali ini ya. Kamlong ni. Dia keren. Kampi pisang lagi melihat. Ada umling kan? Dia lek so umling di piwan li yuang ni. Tinggal habis yang dia letak lihat umling kita sebut ni kita kuali yang star kita asam lem no. Apa melada? Handunang tay. Kamlalong kata. Lada nak kena para bisa kan sejum bani asli bini aku no. Em ngina banyak keren kan? Dia lihat keren saya katakan ni sudu saya katakan selai ini. Jadi फूल गया या उसके लिए जाइए ना उसके लिए तो अभी आया जाइए ना बोला ना जाओ ना हम है ना सीख लेगा और भी आदमी हम नहीं जा रहे Boleh kemudian lah. Boleh kemudian lah. Boleh kemudian lah. Apa tangai bi? Kadai boleh kemudian lah. Kong biar kalau kau nong dem kemudian lah kat MRS ni begini. Ini kibri ki bawan. Dapat tahu pi yang under which section under which rule jo ka MRSSC peni. Halo, siapa punya kerenan terus? Ini kerenan saya ini. Ini Pak tempat kafe. Mata ini kita terus kita kamai dulu. Giok lat. Ini giok lat Bandung satu. Bandung satu. Kata bawa lah. Ini kita cerita. Ini lagi dapat jam. Ini seorang. Apa ini? Jadi macam kalau buat ada pasti dapat beli tidak buat pada kafe. Beli pembat ni sih. Beli pembat nang kana beli ông mana lo umling pion bat nang ni. Minta pion mana pion em minta. Mana pion bahkan tak nem. Tak iki pajak ni bagi lagi sikit. Ni nem. Kita hidup diberi di bawah macam dawai kuasa. Kita ngom kang dah. Ibat nang ni nang bat ini kali ke nompoi haduk tu kata ai la diberi dong hidup batin kamai. Ini kita terus dong ikan kenlet saya ikan kamai saya ibat tau. Yang ni tang bang pensuang yang puak ai bani penibur department of police department tu. Sikit bilang nak kajung kita notify ni. Hakaju ya kena komen di polisi. Kena sini ali ya keren. Kena sini bilal ya keren. Kena sini bilal ya keren. Kena sini bilal. Kena sini bilal. Kena sini bilal ya keren. Pempat ya keren ni. Materi tu banilah. Dia kena kan? Bapak ngasih Ya,